95'lerden sırtkары. Жалпы коло кошуна, айышталар, айышенелери. Sizden moloslar, siz tanып калдым да. 95'ler прям багымнаттан шамга чейин турду, терең расчылык. Келе бериңиздер, кечке чейин иншалла ушул жерде болобуз. Кыргыз айыл өкмөтү, Исанов айыл өкмөтү, Кеңеш айыл өкмөтү айтор деги жалпы катар оюндан кимдин салымы болгон болсо Көп болбосун да мына кесилиштен алысыраакка токтотуп атабыз. Амин. күнү 1 сом берсең 1 сом алат экенсиң. Рамазанда 1 сом берсең 70 сом алат экенсиң. Алла Çevrelerime, özümün baldarıma razımın. Кичинекей бөбөк келип салып берип атат, маша. Алла разы болсун, рахмат. Бар болуңуздар. Ана айышенелери, Русландын айышенелери, Алла разы болсун. Кызмат Исанов айылы, Кеңеш айыл өкмөтү. Сыгы, Түрксөңөр Акбулактын 95'тери. Тарыхсыз одасыңар мына. Bunday 95 достору, айышене айышталары мына Русландын. Бир жаш бала шуну чогултуп бүгүн толду деп велосипед алганы кетип атышкан экен да. Семейный. берекесин берсин эми, а? Someçler молодец, Allah razı olsun. Ушинтип сартан бери кызматта. İnşallah Allah razı olsun ha. Bir kişiden. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. 4 yarım. Maşallah Allah razı olsun inşallah. Bunu ki inşallah Allah kavga olmasın maşallah. Allah Teala şunda berişen insanlar Allah zaktırat inşallah. Allah razı olsun inşallah. Ayrıca Hamza Balazı'na 5 som 10 somdan inşallah Allah şifa vermesin ha. Gönülden çıkan inşallah. Maşallah berişen insanlar Allah subhanahu wa ta'ala kalosundan beri tutat. Allah kavga olmasın maşallah. Allah razı olsun inşallah bunu ki. Kançalı insanlar beri tutat Allah Teala derecesini getirsin. Böyle ki maşallah berişen insanlar. Bir sonunda masa dönemde ki kança değil akça çoğul kalat. Allah razı olsun maşallah manike Allah kavga olmasın maşallah. Allah razı olsun inşallah. El batmaya kaldı. Zuva bölgeleri köp. Kiloresler. Şunca maşına. Ötken maşına toktop berip ketip atат. Ramazan gününde soğuk başlayıp kalыңыздар. Rahmat, Allah razı olsun. Anneler. Allah Teala kolavuzda da şifa versin. Allah'ım iki dünya vakti. Dilge hizmet olan dinye hizmet kalmalılardan. Жүрөктөн чыкканы, Allah razı olsun, бар болуңуздар. Кеңеш айыл өкмөтү, Исанов айыл өкмөтүнө терең ыраазычылыгы. Кайдыгери карабай, бардыгы шашылбай токтоп берип атышат. Бар болуңуздар, жашоодон сөйлөм рызкыңыздарга береке берсин. Рахмат аксакал, эки дүйнөнүн багын насып кылсын Аллахым. Бар болуңуздар, рахмат. Кеңеш айыл өкмөтү, Исанов айыл өкмөтүнө терең ыраазычылык. Элди. Маршрутты токтотпойбуз. Маршрутты токтотмой жок. Маршрутты токтотмой жок. Çar javuşas. Azamat, Allah razı olsun. Tüzük, Akbulaqtın 95'leri Azamat. Bağımdatты окуп эле келген бойдан кызмат кылып атышат. İnşallah бүгүн көп сумма чогулат. Видеолор менен бөлүшүп туруңуздар, кайдыгер карабай. Эч болбосо ушул WhatsApp тайпаларга жүктөп, Facebook'уңуздарга жүктөп, Instagram'уңуздарга жүктөп, бөлүшүп туруңуздар. Elden aylansa болот. 170 milyon yol katır Kırgız eline. 7 milyon halka. Köptü güzel bolot. Az-azdan çoğulu oturup. Forma geldi. Şarşadı buna. Forma daha geldi. Formanı da giyiyorlar. Biz çağır var. Ya bol dinim. Allah razı olsun. Krasavçı ginim gelip kaldı da. Söyletme kalın taşta kalın. Allah razı olsun. Görüştük. İşine ilgili var bol dinim. Allah razı olsun. Var bol bular. İhsanın vergen ihsanın kabul kılsın Allah. Krasavçı ginim deriz. Allah razı olsun. Allah razı olsun aksakallar. Amin. Amin. İki günün baktın nasıl rahmat. Akbulaklar. Vallahi sokağa yapasın şimdi. Amin amin. Şef assalamu aleykum. Yaxşı Allah yaxşı elhamdülillah. Geleveringizler en baş bulacak'a.
Aydınız, sizden boloslar, siz tanıp kaldınız. Selamun aleyküm, amansı keçiresiz telefon. Şükür Rahman. Allah razı olsun. Var olunuz da sizni güttüm öyle de ertemenden beri. Ya tardınız. Kança bir 100 var mı? Allah razı olsun, var olunuz. Siz de belki cezdilerмен simiktanasız. Rahmat, aytkanınız gelsin. Allah razı olsun, var olunuz. Жашоо денсаулык өмүр сыңызга берек берсин. Тереңир ачыл, бар болуңуз. Жакшы болуп кетсин балабыз. Мына, Аллахка шүгүр. Айшинелери, Айшенелери, Русландын Айшенелери, Айшталары кызмат жакшы болуп атат. Келе бериңиздер. Кеч чейин иншалла ушул жерде болобуз. 95-тин балдарына атажы Allah разы болсун. Arkadaşlar, Allah razı olsun. Kırgız Ata Aile Hükümeti, Kırgız Ata arkanın alından zor oladı. Haydi geri Karabastan 5 son bolsa da Ramazan ayında gelip yardımcı olsun alımına böğüktün. Doğrusuna Allah şifa versin. Gel hazır göptür, uğulu kızı, çoğata pol geliyordu. Ağzına kötürmelik talant paket 71. Familiyası kim talant paket? Joldaşov talant paket geldi kötürmedi. 100 bin taşlap gitti. 100 bin taşlap gitti. Allah razı olsun. Aldı bugünkü gün az 100 binge çıktı. Allah razı olsun. Haydi gel Karabastan şu videolar menen bölüşüp mal canı vaktinizdарды kurbandı kılıp gelip alıp kettiңizdер. Участкойлар geldi. Bugünkü işçaran bardıq mıyzamdı. Aile hükümetten ruhsat alganбыз, hakimiyetten ruhsat alganбыз, Ровдыдан ruhsat alganбыз. Bardığı mıyzamdı. Mıyzam talasında işi olotабыз. Koldan gelgen kızmatçıl köpürü olotабыз. Uyuşturup beriş organizatorыбыз boldu. Sizler mümkün mal canınızı vaktinizdарды kurban kılıp gelip şu Hamza Perişte жашап кетишине себепкер болуңуздар болду. Ошол эле сураныч. Видеолор менен бөлүшүп, WhatsApp тайпалары менен, райондун, айыл өкмөттүн группалары, айылдын группалары менен бөлүшүп, соцсеттерден бөлүшүп туруңуздар, дуа кылып туруңуздар. Талантбай кеге ошон жомарт беришендер Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө көп болсун. Акыларына дуа кылып туруңуздар. Участкөйлөр жүрөт, мындай жакындап туруп участкөйлөрдө көрсөтпөй, бүт бардыгы жүрөт ушул жерде. Бардыгы. Айта бериңиз. Акыра бериңиз, чача бериңиз. Berekesin versin ha. Berekesin versin. Alçak oturup tas çoğult öğrenizdir. Allah razı olsun. Allah şu İhsan'ın iyilerinin nemesini kavlasın. 5000 kim aldı? Çoğaltı özledim üzerine koysam. Buna 80 eme. Buna 95 Süleyman'ın akçası. Süleyman buna 95 Süleyman'ın akçası. Buna al 80 Akbulak Ömüşbay ekenin akçası. Berekesin versin. Sana öğrenizler. Айылдаштар дагы бир көңүл бура турган нерсе бүгүн бир көтөрмөлүк мына дайыр энебиздин баягы улакчы энебиздин кызы ушул витамин сатып алдырыптыр дагы анан ошол дайырга эмеге Хамза бөөк алып барып берем деп Хамза ушул сбор болуп жерде да ойлогон экен да баягы алып келип шуну да салып кеткен экен да машалла караңыздар кичинекей наристе шуну алып келген экен витаминди. İnşallah bu bizde rast şunday gelecekte жаштар бар inşallah Kırgızstan UNESCO memleketten katarına koşulacak жақын arada buyursa. Şunday böğüktörüz көп болсын. Vitamin alıp kelip salıp ketти, азыр акчанын арасынан чыкты. Дуа кылып коюңуздар ушул бөбөктөрдүн акысына да. Урматтуу жакшылар, бүгүн мына өзүңүздөр күбө болгондой Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө, ошо ата журтунда Хамза бөбөктүн ата журтунда Хамза бөбөктүн ошол лечениясине болгон каражат чогулуш максатында сбор болду. Анан бүгүн сбор убагында эми бөбөктөр аябай келип атты да, өзгөчө бир кичине видео тарта турганы бир жаш бала шуну чогултуп бүгүн толду деп велосипед алганы кетип атышкан экен да, семейный. Жолдо токтоткондо анан ошол бала да ушуну Алла ыраазычылык үчүн берди да ушул бөбөк үчүн депчи. Велосипедке кетип аткан жеринен. Субханалла. Балдарды да кичинекей кезинен жомарт берешен кылып чоңойтуш керек да. Алымдар айтат го, балдарга бир нерсе бергенде колуна толтура бергиле, эч болбосо экөөнө бергиле депчи, жанында досуна бердирип үйрөткүлө депчи. Ачыңызчы багы, ичин көрөйлү кандай. Жаш бала.
Bunun videosu жүктөлдү, берип аткан моменти. Колдобайлы. Ol, tөгөбөт ошол жерден эле чыгарып, тыйын тыпыры менен экен, машалла. Эми канча убакыт бул чогулту дейм ошо бөбөкчү. Чоң энесинен, чоң атасынан, бир туугандарынын ата энесинен, апасынан, пенсиясынан алып жүрүп, велосипед алам деп чоң үмүт менен чогулту да мына. Караңдар. Машалла. Доллар да бар ичинде, я Алла, анаке. Мына сага. Жаш бала үчүн бул эми өтө чоң сумма да. Самый главный велосипед алам деп чогулткан акчасын ушул бөбөк үчүн, бөбөк берип атат да. Иншалла Кыргызстандын келечеги чоң иншалла. Кыргызстанды азыркы өнүгүүсү багытын алып кетип аткан эки достун саясатын ушул бөбөктөр иншалла улап кетет буюрса. Учукур эмес иншалла. Аллах разы болсун. Дуа кылып коюңуз, ушундай жомарт беришен бөбөктөрүбүз көп болсун. Амин. Чоң эле дуа бериңиз. Ушул неврем баласы чебереме үчүн көп аракет кылдыңар балдарым. Şu tuğundan belli vardık, çok dünya yüzü önce жүгүрүп атат неврем. Билип атам мен 90 чыгайын деп. Силер мына 2 күндөн бери жүгүргөнгө көп мен ыйладым балдарым. Онуңа барака берсин. Досторусуңарбы, тууганыңыздарбы, аталарым менен бир туугандарым. Мына да неврелерим отурат. Ушул стан үчүн жүгүрүп, şu çevrem için cümlelerine çok rahmet baldan. Daim Allah Teala gelen verip şu balamı devrem çevrem jakşı olup gelsin. Onlarla menet etilsin. Uğruna da menet edip şu balamı hep aslında hep çugurtup bizge alıp gelsin. Biz maksatımız var. Şu çoğatasının yüğünele toy kılıp vereyin. O sallan yüğüne gelsin. Amin. Ölmedim. Şu maksatım. Sizlerden bala çakanların oğlunun vatın bölümüne kendilerine taza olsun. Baldarım, para oturdum. Elge rahmat, çurka rahmat baldarım. Amin. Çuguruk varıp sizlerge pul verip atat. Yen ne degendim orozoma Ramazan'dın. Demesi. Sadakası. Tutkan orozalar kabul olsun. Bir sonrasında tutkan orozalar kabul olsun. Bizdiğim kabul olsun baldarım. Bala çakanlardın günün görgülü, kendilerine tadı olsun baldarım. Tapkanlar buyurup nasip kısın, alganlar bilen tengat baldarım, oğlum, kızlarım, oğlum, görgülü baldarım. Tınçılık, esençilik, jakşı zaman olsun bal. Şunday bir öylерге kayrımdı kılıp, bir öylерге jakşı zatı ol, namaz kan ol, zamanımız jakşı olsun. Amin. Allahu Ekber, aytkanыңыз келсин. Рахмат. Barcha xizmat qilganlar Alloh rozi bo'lsin. Ramazan ayında oturmamız. Kömün balası orup alıp bir aydan beri cümbür bir oldu. Yemi elden razı olsun gerek. Elden unutmağın şunday da biliriz de. Allah'a şükür. Allah'a razı olsun. Hayrında olup benim imandan en son belirlerden biri. Elge üçün rahmat. Sizlerge daha jigitler var da rahmat. Buna o bloger jigitingizge özünüzün balağınız. Atandan desem. İlgisiz. Rahmat. Aktivistlerimiz bloger. Şunçalık hareket kılıcıların baldarga var. Ona çok rahmat. Allah razı olsun. Baldarın arasında rahmat. Eş baldarıma, vardığı, senin dostlarına, eş baldarıma, tuğanlarıma, çevrelerime, özümün baldarıma razımın. Onların üstüne verip, duaların yaşlarına var.
Halenege. Tamam hocam. Ne deriz yeme. Mına Oroz ayında öte sonun жақсы adamlardan dağı жақсы қатыш бергені bilinip, Kırgız elibizin ayköldüğü bilinip, mına dostlarımın, mına kolu komşu, mına Telman'dan gelgen mına Ilgiz ükabizge birinciden ең чоң рахматыбызды шумалак айтабыз. Телманда канча көп иштерди көрүп жүрөбүз. Мына биздин көтөрмөгө ушул болсо ким болот беле бизге? Мына өзү чужой болсо дагы бизден ham жакшы келип мына катышып мына ушундай балдар биздин Кыргызстанда да өсүп атат. Мына биздин баарыбыздын бала деп жүрөбүз. Баарыбыздын балдарыбызга ден соолук, узун өмүр берген адамдардын ихсандарына Алла таалам 10 эселеп, 100 эселеп берген болсун. Күндү кырсык акыбаттардын алдын алат дейт бул ихсанды. Şolardan barın aldın algan bolsun. Amin. Barыбызга рахмат. Бигим жүгүрүгө мына келбей калгандар бар. Мына Доспайдын эменди Ташбайдын Айшенелери немелери. Жаштары жүрдү, Ушулар ham жерде тика туруп турду. Мына коңшулары турду, ошол жерде суук тарабай неме кылбай. Рахмат шуларга дагы. Келбей калган кызмат кылгандарга рахмат. Мына Телмандан канча бала келди? 15 шакты бала келди Телмандан. Биз барабыз, биз кылабыз деп мына. Güzel sana rahmat edin. Adam işi cılıp, bunçalık birimdigi küçtü ekenin gördük de bugün. Ağıyan Kuda kalasa yemin bunlar çoğulup, Kuda kalasa bunlar şu. Bolağız sakayıp, gözünüzde görünüp, yeli zürtüğüzüne keregine tiyken, yeli zürtüğüzdün орын жеңіл ала турган балдардан болуп чыгат. Amin. Ар өзүнүн үйлөрүбүзгө тынччылык, аманчылык, орозодо эмне тилеген максаттарыбыз болсо, максаттарыбызга Алла таалам жеткизсин. Amin. Allahu Ekber. Барыңыздарга. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Как организатор катары мен да үн атып коеюн демекчи. Суммага, жалпы акчага элге сумманы отчет берип коелу. Биринчиден терең ыраазычылык бардыгыңызга. Особенно мына Абдуллахтын 95-лерине. Өйткөнү Рустамдын 95-лерге болгон кайрылуусунан кийин ушу Абдуллахтын 95-лери сирилип чыкты дагы анан ушулар биз Алла разы болсун кызмат кылабыз деп жаңа барып мени менен сүйлөшүп макулдугубузду алып анан биргеликте сиздердин жардамыңыздар менен чындыгында жана 95-лерден сырткары жалпы коло кошуна Айшталар, Айшенелери өзгөчө аягына чейин турду да. 95-лер прям Багымнаттан Шамга чейин турду. Терең ыраазычылык. Жалпы сумма Кыргыз Ата айыл өкмөтү, Исанов айыл өкмөтү, Кеңеш айыл өкмөтү, Айтор деги жалпы Ноокатар районунан кимдин салым болгон болсо бүгүнкү күнгө терең ыраазычылык билгизебиз. Аллах жашоо десел өмүр сыңдарга береке берсин. Amin. Жөнөкөй күнү 1 сом берсең 1 соо алат экенсиң. Рамазанда 1 сом берсең 70 соо алат экенсиң. Аллах жомарт беришин айкөлдүгү көрсөткөн. Рамазан айы бул мусулмандардын айы, мусулмандардын сезону. Иншалла биз ойлойбуз Фердас Бейишке киргенге себепкер болуп отургандан келди бүгүн ихсан бердиңиздер, кызмат кылдыңыздар. Аллах разы болгон болсун. 1.158.000 наличие акча чогулуптур. Эми банкка эми биз караңгы, анткени учурдун талабы цивилизация бардыгы мына QR код менен по номер телефон астомдон ушул биз эртең ошто канча эми банкка которулду ошондон эле результат чыгарып койсок болот. Жалпы бүгүн мен ойлойм 2 миллиондон кем эмес акча чогулду. Бул деген Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн айыл аймактык бир айылдардын ортосунда ынтымагын бекемдей турган иш чара болду. Мындан ары ушу жамандык жакшылыкта биригип, бири-бирибизге жардамга кол сунуп, ар дайым ынтымакта болууга бир жол ачты деп ойлойм. Буюрса бул башталышы, кийинкиде буюрса bundan да жакшы результат көрсөтүлөт. Анткени бул уже Кыргыз Ата айыл өкмөтү боюнча уже чогулган болчу бир сыйра каражат почти что полумиллион көтөрмөнүн өзүнөн эле акча чогулган, Айтор андан кийинки второй сбор болгондуктан мен ойлойм бул 170 миллион сом бул кыргыз элине эч нерсе эмес. Буюрса кыргыз элинин айкөл жомарт беришендигинин результаты бул балабызга керектүү каражат чогулуп ашканын башка муктажга сөзсүз ата энеси берет. Результат болот иншалла. Бөбөгүбүз Рамазандын айына Аллахтын ырайым мерими менен ушул садака ихсан кыргыз эли бүтүн дүйнө жүзүндө Алла ыраазы болсун жакшы ниет максатта бир гана ушул бөбөк биз менен жашап кетсе экен деп берип атат. Аллах сөзсүз бул Хамза балабызды бастырат иншалла. Аллах мээнетти берүүчү да алуучу да шифасын берүүчү. Амин. Бул биздин катары толуктап келечекте кыргыз элинде ата журтка кызмат кыла турган бала болот. Терең ыраазычылык билгизебиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Аллах разы болсун. Чоң эле бир акыры жалпы жыйынтыктап жалпы бир бата бериңиз. Амин. Amin. Bizge karıştık tuğanlar, bizge karıştık eş baldarım,
Mına şu ayaş çoğun ayaşlar mına dost Taşbaydın doktoru, mına tuğandarı, mına ata tuğandarı. Mına halenem tağası olur. Sırat vardı, sen de bu hareket kıldın bana. Amin. Senin maksadına jetpili vardın. Amin. Yerige şuraya şu gündürü vardı, jetene mancetelik. Şunda korkutlar, yem ne iş olsa, Kırgız, geçtiğine şu Kırgızların işin arkada durgan, jakşı jigit, jakşı adamlardan bolaylık. Amin. Baktın oğullar, sen ne tadı olsun. Amin. Ертең daha buyursa, haça 11.000 alып kelip beresiz. Bizde daha kızır Manas damılanımız var. 95 11 bin son siz alып kelip beresiz ha. Haliçke alып kelip kolunu rahmat. Rahmat. Alып kelip beresiz. Rahmat. Var olunuzda rahmat sizlerge de. Rahmat.